BJP long live! Long live! Long live! BJP long live! Long live! Long live! Richard Tokbi phản phái nàng vang! Richard Tokbi Jindabad! 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 Dr. Nobi Jindabad! 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 Tuliram Ronghang Jindabad! 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 BJP phái nàng vang! Richard Tokbi aphan tiket pivek nangji! Pivek nangji! Pivek nangji! Tim Karbiang lo tum Richard Tokbi aphan tiket pivek nangji ma! Pivek nangji! Pivek nangji! BJP long live! Long live! Long live! Pini Nili Kicheng Si Dwar Bagri Herang Kia Bitung Atum Dang Nilitum Tim Deihori Along Nang Kibang Kia Pot Nili Kicheng Si Alang Litung Pan Kardom Pijirlo Kardom Lapen Ke Non Kinang Sot Nili Dak Alang Litung No Kaninji Dunalam Teke Lahelo Athe Kidam Tang Linkan Pongbong Nilitung Pan Nilituma local MSC mate Forest Board Chairman Akihai Richard Tokbi Alang li nilitum Deihori arat aphan kam nang claim P Alang li son MSC nilitum dak theklong lepin lang Athe ningkan thong ang pen Alang li lana kam nang claim apar Deihori long stame mobile lituma president hin peta than lo guest house nang P 1 crore atangkan nilitum phadak non nang kim people aso hem thipu Lapen ke bazaar stame market set pen chenglok open state lapen JJ scheme putha arong tin adon tin nilitong phan lang nang paklupi board kam nang claim PLO la sisteme ningkan forward ke pinang anadim ki claim ki pachunun e dulang la sila bang so kam ki pachun et je phan neli non kithi giding tum han chuning ri thu la hello nilitum autonomous council ACM Ake Hawaii Dr. Tuliram Ronghang Lapen ke Bokajan district mate Bokajan LA IMLA Ake Hai Dr. Numor Mumin Alang litung phan Chuning ripensi non kivangji stame kivangji MSC kilik por stame Alang li phan party ticket li pivek nangji pusi nilitum Deihori tim ahin pen chuning ripolo atheke alang li phan ke tiket nang pinangji penilitum pahai vekji dak kaprek opposition badulta nilitum long nang cidanun e pinpon nona bagi adela sonsona kam ke claim ki medan ke hak kidam tang IMC tumpen stame la sona kam claim tek amunit nilitum long nang klang te penla rasinili media sita pinang an lang bom kisuman along pen ladak kithek long alang li phan ke kam claim clip ku pu tumba ke la ke alang li tum methang phan si chipawir lo athe kiwang ji sitame alang li si wang thu jilang pen tiket ta long jilang pen hai ta hai vek jilang nani atin ke tuar videt pustame alang li phan si non si ke hang nitame kidam tang batai ko an MEC tum dam elo dada alang li tum men bang ke al hai pawi ta halaso adin pe selang li tum hang nang por to ningkan phowe alang li ko an lo claim unji yem takali ini MEC hoi chu kardom ini menjan sontera aprang ni la dor bagri terang ke butu mutung ni tim kicu happen nangabang pipot ningarong perfect barang than chorolo ni the tini vet pini kini dam ye lam gela pala pini tum tim Deihori pe peni kini ye dam ge pini la party lam ko pta kade ni tum Deihori public hoi ji ning ji athema ke dam tang ning kan tho ri tum sa Richard Tokbi alang li arta kom hek MEC arta kom hek ang bang peta ning kan pong bong alang li kam claim lepi development kam ni to manang claim pivek lo nasi non ke bangji MEC ki goji tame je Dr. Himanto Biswa Sharma Assam Chief Minister Dr. Tuliram Ronghang CM Karbiang lo Dr. Nirmal Mumin 17 Bokajan LA MLA mate Deputy Speaker Assam alang ni tumhan ningat long pen ki gam kan tungal kwelo atema ni to masar Richard Tokbi ningkan phong bong along di kam na claim pineviglo iklem ta claim piklo lati non ke bangji ningkan pho si dame alang ni panitum dorkar pikla lasi ni tum lakit he ki ding tum han non ni al kechuni ripen amen kisung tangate non ke bangji MEC election phan alang li
hana link pun sudah me ni teman tiket nang pivek nang ni aten malang di ko an mam dam diklaim tang ang bong pentame non diklaim kita do biglan kam nang plan pivek nang lang posi alang ni ban tiket nang pivek ye phane gi tuning dam kan tung ka napuhan gigal I on behalf of Jameson Terang team of Deihori would like to request Dr. Himanta Biswa Sharma, Chief Minister in Assam, Dr. Tuliram Mahan, CM in Karbi Anglong, Dr. Nirmal Momin, Bokajan constituency, would like to request to give party ticket for Richard Tokbi because he is the young dynamic leader in our area. He has done lot of development for our area in 5 years. So for next coming election also, we need for him. Thank you to you also, Kardom. arat akinang sot abang kita lo hilitum non kita bom MNC Richard Tokbi alang di hilitu aphan kamhang klem pik hanya lo lapen dung akam he hijun si lo apa si alang di hin pen klem hai du ulang lapen hilitum kan dukawe arat alang di pan akinang sot tu na so posi non kira hi election aput tim Karbi Anglong architect ting tu MP MLA alang Johan Sunu non batai sita alang kan hotle tiket nang pipi non lapen itu alang kan bahai pasti ini sensitif lo Tike non itu dari arat nato main kehang kepa tike lah lo ate ni to masar itu mandor boria Deihori arat kami klaim kita mesen lepas si toar pertama ni Tuhan salam pilo tang ti colang kita tangpo lepas tu soal development do ulo klaim tang setame lepas par diri long setame guest house setame siam orang hamsa penalang don lokal misi jingwai si itu malah ta nang pitang lo misalnya ta klaim ponjia pan pagi klaim pagi masih ni tu mahian mentarat mahian mentacuni lidon lo Namun taksi orang lagi klaim kita misalnya pasti non kewangi election long setame orang lihat tiket pinai posisi tu dohirat pen putar cuni itu lo atike cuni kita lo tu masa Himanta Biswa Sharma CM aphan lapen itu ma MP Hansing B aphan lapen itu aturan CM Sar aphan itu bukan LA MLA Momin Dr. Sar aphan tiap teman cuni itu lo dari arat cuni itu atike lah lo lalu pan putot mengenai jelas sampai tiket kipi pen itu diharap panas se dalam angkam kipen tangan tu ulas tangan se pakai kami pan sini tahian mentame tahian men curi dulu